Uyingenza ukuthi ake nginibelele namukele uzonke indawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ngale channel qinisekisa ukuthi ugcinezela subscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel. Kubuya kuyanda ke ukubulawa kwabantu besifazane njengoba-ke lo ovela kulesi sithombe kunokuthula sithola oneminyaka ngo-23 okhandwe-ke ngamatshe ubaba-ke wengane yakhe. Abantu abaningi bayakhuluma-ke ngalolu daba ey'nkundleni zokuxhumana wengane nangoba luhlengwa uthi-ke 2 women I know of ababulewe-ke this weekend wengane zawethu. Omunye-ke uthi-ke angisenamazwi, nangomunye uthi-ke awu-ke bakithi, omunye uthi-ke awu kodwa kufa nkosami, omunye ukhala ngokuthi-ke ingane-ke encane-ke nje wengane zawethu. Mina ngizofisa ukuthi ngizwe umbono wakho ngalolu daba ukuthi ucabangani ngoba-ke kubuya kuyanda ngempela ukuzwakala-ke kwey'ndaba zokuthi omama-ke bey'ngane babulawa ngobaba-ke bezingane zabo, especially laba ababuya-ke basebancane. Hlala lapha kwi-comment section.